Alkışlar bilan ayda güzeli. Eng birinchi Shoqiriyalimiz sahnamiz turuna rivoyat etno turkumin. Manalar. Bizga qadarda bir yashov bo'lgan, yo'qqa chiqqan ko'pmi xalqlar, akiyatlar, rivoyatlarda da biz bilirga tegish haqliq bor. Bizden sırda yaşam devam eder. Yaptı olur, ışan kileşek. Ni bulganın, neler bulaşağın, rivayetler silep direşek. Aşılıp gitsin şiksiz bu cihanға, xalqımızға bo'lgan muhabbat. Tingлагызda g'ibratlar olamiz. Bayan etar sizga rivoyat. Biz suğuranlar dini kiylemiz, aşkap qaldık kirremiz. Biz suğuranlar dini kiylemiz, aşkap qaldık kirremiz. Senin nurlu yüzlerini görüşünü kirremiz. Senin nurlu yüzlerini görüşünü kirremiz. Bizlere kildik sizlerge, jırviyular dilerge. Bizlere kildik sizlerge, jırviyular dilerge. Bizning bugün uçraşuğunu olsın sağınıp silerge. Bizning bugün uçraşuğunu olsın sağınıp silerge. Dostlar öyle güzel alkışlamadık kızlarga. Eyle kız kıyırak dostlar. Olmasın, darga kızgan olmasın. Yaşağında deyip kalın, bu genişke olmasın. Yaşağında deyip kalın, bu genişke olmasın. Oğlum ise bağlı dermi şehirde kıybetle. Diyim ise kıybeter mi bizden kebek yegetle. Diyim ise kıybeter mi bizden kebek yegetle. Hayırlı gün hürmetli konaklar, hürmetli milletler. Bir
bu zamanlarda bizning şiirlerde Qazan xonlığı şırındamı, Bulgar xonlığı şırındamı yaşagan ekan. İki aboylı eneli alıp. Aboysi bo'lgan ekan Masayu Sham, Xoror, enesi bo'lgan adi muzikant. Mana shulay kunlardan bir kunni Olibning aboysi tanılırğa tilab salqin ham toshqin yilg'a ustidan ko'pir salirga niyat qilgan. Mana ul hozir zo'r toshlar jiya ekan ko'pir yasarga. Bir kun jiya, ikki kun jiya, yani keshi dumbrada o'ynab tek o'tira ekan yordam etmishi. Beshinchi kunda aboysi tuzmagan hamda endi o'yin qurolini tortib olgan, ham butun kishi bilan tosh qiyiga ketib sulagan. O'yin quroli otilgan, muzika tinglan. Mana endi ko'p yillar o'zgan, ham dunyoda kishilar borliqqa kelgan. Kishilar shusha qiyada qolgan bizga qarab o'yin qurollar yasaganlar. Ham anga shulay Dombra ismi berganlar. Aytaylar qo'yadir Qo'yslar Turkiy xalqi yashash Tatariston Dibiyas ovulida Turkiy xalqi, Tatar xalqi deb aytadilar. Hamda endi qo'y bir jirlar shusha o'lkada saqlangan deb aytadilar. Hurmatli qonaqlar, biz hozir rivoyat etno turkumi bilan sizga oldim qo'lga Dombra ismida biz yaratgan jirni boshqarib ketasiz kelar. Rivoyat turkumi hazırlanib turganlarda meni qavatdan murojaat etasim keladi shu o'yinlarda qatnashuvchilarimizga. Chunki bizning endi o'yinlarimiz boshlanib ketirga hozir boritik bizning qatnashuvchilarni kutib turadilar. Bu endi yumurtqa qovib yuguru o'yini bizning bilan sizni barliq qatnashuvchilarni keta Rahim etib Muhammad shuni Anisa xonim yonida kela olasiz. Ham shulay yo'q bizning endi bayrami bizning ko'rki bo'lgan Tatarcha kurash hukmdorlari bizning kurashga tilovchi yigitlarimizni kurashga yozlarga ko'zimsizlik bilan ketib o'tiradilar. Rahim etasiz yigitlar. Ham shulay yo'q mana bunda ko'rib turasiz maydonimizning sol yog'ida turnik ketib turadi bizning yigitlarimizni. Onun yanında siz Zaripov Fanis ismli oviyig'iz yoniga kela olasiz. Biz endi qavatdan sahnamizga e'tiborni beramiz. Zilli şillede, issi bulsa kirlede, salqin bulsa do'ndira, davay bizga do'mbira. Aldım koluğa dumbara, gittim uğrama boyuna. Şu şavalanın bir güzel kerreminime uyuma. Şu şavalanın bir güzel kerreminime uyuma. Hay hay hay, hey hey hey, hay hay hay, hey hey Aş yolansa sola vardım diyersin. Hay hay hay, hey hey hey, hay hay hay, hey hey hey, hey.
Birgele dostlar. Hey, 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 hey. Ay rahmat dostlar, sizni bilan shunday ko'ngilli. Nihayat, mana biz rivoyat turkumi bilan endi tatarlarning turli turkumlar bor. Ne tatarlar bor, aybat. Mana biz Qozon tatarlari, Idil bo'yi tatarlari, shulay tag'in tatarlar bilamiz. Misharlar bor, aybat. Krashinlar bor, aybat. Tag'in endi Sergashno endi alar shulot misharlar endi bor, aybat. Ondan so'ng Astrakhan tatarlari bor. Tag'in endi so'nggi Qrim tatarlari ey do'stlar. Mana hozir biz sizga do'stlar rivoyat turkumi bilan Qrim tatarlarining bir shoyon jirini boshqarib ketamiz kelar. Ol oq shotir deb ataladi. Chiqib deysangiz bo'ladi do'stlar. Kimning tilagi bor? Şaplasam normaldir. Soğurup sen yerine baldır, kış şaplasam normaldir. Soğurup sen yerine baldır, kış şaplasam normaldir. Soğurup sen yerine baldır, kış şaplasam normaldir. Kildi bir kun kız yıklagan kirmege. Karanlıktan kildi bir kun kız yıklagan kirmege. Ette şapta ürmege, kızı şapta kürmege. Ette şapta ürmege, kızı şapta kürmege. Kuratmadım bıçakta, etinden şu şakta kuratmadım bıçakta, etin aldım bıçakta, kızın aldım bıçakta, etin aldım bıçakta, kızın aldım bıçakta. Etileri usal iken mıltık aldı atmağa. Etileri usal iken mıltık aldı atmağa. Enileri yumart iken köşek saldı yatmağa. Enileri yumart iken köşek saldı yatmağa. Endi rivoyat turkumine zo'r rahmatlar aytib olarmiz atavacağız güçlü alkışlar bilan. Rivoyat etni turkumi do'stlar, sizdan kuchli alqishlar. Zo'r rahmat alqishlaringizga. Saban to'y bayrami davom etdi. Biz kutamiz
Менә мин карап торам, Алмаз. Нигәдер күренми әле безнең уеннарда катнашучылар. Әллә оялып торалар, әллә концерт карап мәрткә киттеләр шунда. Момлы кызлар сәхнәгә килә торыгыз. Безнең инде көрәшкә язылу дәвам итә. Безнең белән монда райондашыбыз егетләр арасында безнең турникта тартылу дәвам итә. Aynı turnikta tartılıp hızlan егет спонсорлары белән тегән матур күңелле бүләкләр белән кайтып китү максатым куй әле үзебезгә. Менә шул спонсорлар дигәннән Алмаз коллегам санап кит. Булышканнар бит һәрбер йорттан бирнә җыйганнар. Кем ничек булдырала үзенең бүләген биргән. Иганәчләр дә нәкъ менә шушы гореф-гадәтләрне дәвам итеп, Сабан туе үзебезнең райондашларга, авылдашларга матур булсын, исләрендә, күңелләрендә калсын дип, истәлекле булсын дип тырышалар. Бик зур рәхмәт аларга. Барлык санап үткән иганәчләргә зур рәхмәт. Шулай ук Венера Наилевнага, сезнең авылдашыгызга, ул инде бер шушы Дебияс авылына, һәм менә безнең ике кызыбыз бар, озын толым. Бер юлы алырга дип чыккан безнең. Менә тагын бер кызыбыз чыкты безнең. Әйдәгез сәхнәгә менеп күрсәтегез әле, әйдәгез әле кызлар. Гөр күтәрергә теләүче безнең батырларыбызны, батыр егетләребезне егетләр рәхим итегез. Герләребез безнең инде елдагыча. Кызлар арт белән борылыгыз әле менә толымнарыгыз. Менә кемнәрнең чәчләре үрелгән, аларга афәрин, көчле алкышлар. Менә шын татар кызлары шулай итеп үреп йөрткән чәчләрен әйбит бирәтә ике толымга шулпылар белән. Булар инде безнең әле бәләкәй кызларыбыз. Күрәсме, һәрберсенең дә билдән астарак чәчләре. Булай булса була безнең. Ай малай, булар бит инде тагын берничә елдан бөтен егетләрнең хушларын ала торган кызлар булып буйга җитәчәк. Көчле алкышлар белән китик әле кызларга. Рәхмәт аларга. Кем билгели иң матур үрелгәнне? Әйдәгез, мин үз өстемә алмыйм бу әйберне. Шулаймы? Әйдәгез алайса булай итәбез. Үрелгән толымнар арасыннан менә шушында утырган авылдашлар, кунаклар, сез хәл итәсез, ярыймы? Кызлар, сез молодцы. Менә Әминә. Камилла. Син каян Камилла? Музыканы бераз гына киметсәк, ишетеп бетереп булмый. Так, Камилла безнең әйбит. Менә Камилә. Карагыз әле, тагын бер борыл әле. Менә ике толымга үрелгән. Шулай дип әйдәгез Камиләгә көчле алкышлар белән әйтик әле. Так, менә безнең тагын бер үрелгән кызыбыз. Менә монда килегез әле. Әй, син кил әле. Синең исемең ничек? Ләлә, матур исем Ләлә. Менә монда уртага баса Ләлә. Борыл әле. Менә шулай дип бер толымган дип калын итеп үрелгән. Охо, моның авырлыгы да бар. Ләләгә алкышлар. Зөлфәт, biz bu kızlar белән булган конкурсны ялгышрак башлап җибәрдек. Ахыры безнең барлык егетләр дә авызларын ачып кызларга карап утыралар. Көрәшкә бармыйлармы? Юк дип менә миңа монда шелтә белдерделәр. Шуңа күрә инде егетләр кызларны да карыйбыз һәм көрәшкә язылырга чакырабыз. 10 яшькә кадәрле һәм дә 14 яшькә кадәрле көрәшче егетләребезне. Һәм Өченче кызыбыз, исемең ничек әле? Альбина, әйме? Альбина борыл әле, чәчеңне күрсәт әле. Менә нинди җирән чәчле кызыбыз безнең. Альбинага көчле алкышлар. Молодец. Һәм чираттагы кызыбыз менә беренче булып чыккан иде ул. Карагыз менә, исемең ничек әле синең? Айзилә исемле. Борыл әле Айзилә. Менә күрәсезме чәче ничек? Менә моннан булай башлана, булай итеп борылып килә, булай итеп борылып килә. Бу теге Дөвияз менә борылышлары нәкъ шуның белән алынган ул. Менә Дөвиязның картасы белән мөмкин карарга һәм менә шулай итеп үрелгән күрәсезме нинди матур нәрсәләр инде бу. Мин белмим нәрсә дип аталганын. Ничек? Шпильки, шул икән, әйе. Менә шундый үрелгән. Безнең Айзиләгә көчле алкышлар. Усманов Айрат Марселевичны безнең менә көтеп тора икән. Классташлары, президиум янында шунда рәхим итегез Усманов. Безнең үрелгән чәчләр булды. Димәк, кала Айзилә кала безнең кала Камилә кала һәм Ләлә кала, әйме? Алкышлар буенча менә 3 кыз, калганнар кызлар рәхим итегез, барыгыз әйдәгез. Без сезнең белән саубулашабыз. Молодцы, әйдә, әкрен генә төшегез.
Kamile, kızlar bunlar kelingizlar. Şugizlar. Kelingizlar. Tak, bizning Lala, Oysila ham Kamila shoy bet. Lala, Oysila, Kamila. Tag'in bir qat burilingizlar, shashlaringizni ko'rsatingizlar. Biz endi 10 yoshga qadarli yigitlarni shusha kalam yonina kurashga, Totarsha kurashga chaqiramiz, ham 14 yoshga qadarli yigitlar. Rahim etingiz. Oysila. Kamila. Jinguvchi bizning Oysila do'stlar. Sizning olqishlaringiz bo'yicha ikkinchi o'rin bizning Lala, uchinchi o'rin Kamila. Rahmat. Şimdi bizning yigitlarni qabatdan chaqiramiz. Mana bu girlar yonina, ilamiz ilgizobi yonina gir ko'tarilgan tilovchi yigitlar. Ham shulay bizning kurashchilarimiz yo'q hali, kurashlarga tilovchilar. Rahim etingiz yigitlar, qizlar kirib ketdi. Mana qizlarni bizning Olmazbek qota propaganda Ham shulay kurash, albatta kurashga yozdirgan tilovchilar rahim etingiz. Gurlar shulay sizni kitalar. Haligiz aktivroq bo'ling jamaat. Mana bu qo'l kurashini eng birinchi kimlarni ishlaymiz? Xotin, boshda girdan boshlaymiz, aybi. Girdan boshlaymiz. 24 ham 32 kilogramlik gir. Qaysini chiqasiz? Bunda endi artistlarimiz Divyos ovulida yig'ilgan sizning olqishlaringiz bilan Tataristonning ot qozongan artistin qarshi olaylik. Oygul Bariyeva. Hayırlı günler hürmetli dostlar. Qadrli milletdoshlar, sizni xalqimizning eng matur bayrami bilan Saban to'yi bilan chin ko'ngildan qutlayman. Yazgı sular kadek taşıp sürülgen yaşamlardan, toprağında yatıp kalgan baldırı yapraklardan, selam sina avaldашım tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, aytır isken jirlerden, selam sina avaldашım tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, aytır isken jirlerden. Şaktay jemeldegen yangın aras ışıktan, her yaz ıyasına kaytıp sayran sıyırşıktan, selam sina avaldашım tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, aytır isken jirlerden, selam sina avaldашım tuğan üsken jirlerden, aytır isken dillerden. Ağlının uyşantının yaptırkan tınayından, emkem toprağında yansıp şalına kayından, selam sina avaldашım tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, aytır isken jirlerden, selam sina avaldашım tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, aytır isken jirlerden. Selam sina avaldашım tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, aytır isken jirlerden. Selam sina, selam sina, selam sina avaldашım tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, aytır isken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, aytır isken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, aytır isken jirlerden.
бик зур рәхмәт кушылып җырладыгыз. Рәхмәт яусын. Инде хәзер менә мин бер җырны сәхнәдә җырладым. Хәзер инде сезнең яныңызга бик ашкынып төшәм, чөнки барыгызны да якыннан үзем күрәсем килә. Сездә дә артист кешене бит инде тотып карыйсы килә. Шын микән, юк микән моның бөтен җире үзенеке микән, шулай бит? Шуңа күрә мин хәзер сезне барыгызны да урап чыгарга тырышырмын. Микрофон тотса инде еракта. Киттек, икенче җырны барыгыз да бәлки кушылып җырласагыз, бисәгез дә була. Endi o'yinlar. Татарстанның атказан артисты Айгөл Бариева. Biz инде бәйрәмебезне дәвам итәбез һәм бәйрәмне дәвам итеп президиумга чакырыла безнең Марсель Наилович, Роберт Камилович, Шайхутдинов Җәүдәт Фиркатовичларны кабатлап әйтәм. Венера Наиловна, Марсель Наилович, Роберт Камилович, Җәүдәт Фиркатовичларны чакырабыз президиумга, рәхим итегез. Biz шушы ярышы буенча беренче җиңүчеләребез. Аларны инде бүләкләү өчен безнең шушы президиум янына чакырабыз. Миңнебаев Нәфис 34 тапкыр тартылып, беренче урын бу, әйе. Беренче урын, икенче урын Хакимуллин Адель. Хакимуллин Адель 25 тапкыр тартылып, икенче урында. Һәм Мустафин Линар 23 тапкыр тартылып, 3нче урында. Рәхим итегез, егетләр. Алкышлыйк әле егетләребезне. Һәм инде бүләкләрне дә шулай ук әйтеп китим әле. Беренче урын Нәфис булган Беренче җирдә урын. ул беренчене бирми инде ул. чайник электрический электрошайнига. Спонсоры Ганиев Илдар Фәритович. Икенче урында фильтр шушы чайникка салып, чиста сулар салып, плед диелгән Азалия кибетеннән Булатова Айгөл Идарисовна тарафыннан тәкъдим ителгән бүләк.
Yigitlarga kuchli olqishlar. Endi sahnamiz Четыре двора из ворот ворота, четыре двора из ворот ворота. А на него живет великий бой, далеко живет, часто везде подает. А я молода, все догадлива была, а я молода, все догадлива была. Прялочку взяла, на сиделочку пошла. Барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня. Если не крила, только ночь провела. Прялочку под лавочку сама смело легла. Прялочку под лавочку сама смело легла. Заря занялась, из постели поднялась. Заря занялась, из постели поднялась. Иду по двору, старый бродит по двору. Где ж ты была, где ж ты ночь провела? Нигде не была, я на печке спала. Барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня. Загорелся наш утюг, тю-тю-тю-тю, загорелся наш утюг, тю-тю-тю-тю, загорелся наш утюг. Гуляет гармонист, наш сосед, затейник и артист. Гармонист, подвижкой согрей, своей песни сердечко ты согрей. Гармонист, гармонист играет, а душа страдает. Гармонист, гармонист смеется, и сердечко твое забьется. Гармонист, гармонист играет, а душа страдает. Гармонист, гармонист смеется, и сердечко твое забьется. Гармонист заснуть нам не дает, вновь кадрили польку выдает. И парням, и девкам весело, и гуляет все наше село. Гармонист, гармонист играет, а душа страдает. Гармонист, гармонист смеется, и сердечко твое забьется. Гармонист, гармонист играет, а душа страдает. Гармонист, гармонист смеется, и сердечко твое забьется.
летит, и в зеленых лугах она спит. Гармонист играет, а душа страдает. Гармонист смеется, и сердечко твое забьется. Гармонист играет, а душа страдает. Гармонист смеется, и сердечко твое забьется. Hazır dostlar, ikkinchi jir. O'yinda garmon degan jon aytag'iz. Biz jirlaymiz birga. Kayflashik. Qo'l kurashtirib sizni tanıştırmak uyushmasi direktori Savdat Firqatovich, Buyukdov Sut zavodi direktori Ahmetov Almaz Hanifovich, Zaripov Marat Xatifovich, Latifov Linar Ismailovich, Ahmadullin Almaz Ildarovich, Hakimullin Rifat Rinatovich, Aminov Marsel Axatovich, Barklara Kamilovna, Bulatova Aygul Fidarisovna, Minnanailovich, Shachaklar Kivita, Sabirova Rizida, Garafiyeva Roza, G'ataullina Ilmira, Nizamova Iliya Askarovna, Likutnova Kseniya Yevgeniyevna, Vishnichona Kivita, Valdari. Zo'r rahmat yig'anashilarimizga. Yigitlar o'tiringlar, пожалуйста, qizlarni ko'rmaylik. Xayrullin Zagidulin Zapirovskar. Ibadullin Alfred. Endi mana bizning yigitlarimiz o'sha qopshiq sug'ishi bo'yicha hayronligina so'rg'ishlarga erishdilar. Chaqiramiz bizning qopshiq sug'ishida tilariga qatnashishga tilovchi xotin qizlarimizdan, Do'stlar, bizning final xotin qizlar orasida qo'l kurashi bo'yicha kimlar birinchi o'rin tanishibga ketib to'xtag'iz, oshiqmag'iz qizlar tanishib olib. Zahidul, kim Zahidullina? Siz Zahidullin ismingiz nechik? Saviya siz qo'yan? Dubiyozdan Zahidullina Saviya bakishlar alqishlar to'xtag'iz. Ham kundashi Kisatov. Gulshasha qo'yan Kisatov. Turnayozdan Dubiyoz ham Turnayoz kurasha birinchi o'rinishim. Aytag'iz. Biz endi xonanda ketamiz bizning Yash ayirmasi hayrat. Chista jingga erishdi. Yashlik jingdi do'stlar. Turnayoz birinchi o'rin. No, yashlik endi. Botir yigitlarimizni raqib etamiz. Bizning yoshlar orasida kurash davom etadi. Kurash borgan orada biz Qobotdan Alim ham Nadiya xonim Muham 55 yil bo'larning. Subhanalloh. Muham umr etgan boboydan so'raganlar bit. Tovush chiqqan vaqtda nishig etib shoylaydi degach, "Ey, mana abiyiz tuzdan boshlaydi, u tuzdan boshlawga men sirazi uramga chiqib ketaverimda." Abiyiz suvni uyga kiradi. Ham Kisatov. Ham shundan so'ng endi tovush bo'lmay qoladi deb aytadi. Bishkanol. Qarali boboy, shef o'ylab topgansiz, sundirib turg'izar. Jingga erishdi. Veselavidiron Ismoil. Shundan so'ng Final. Muhammadiyev Artur, Gulyamov Ismoil. Final bizning yoshlar orasida. Shundan so'ng tegib malay suri, qara boboy, shef o'ylab topgansiz, buni bitin kishiga aytira kerak, shulay yashasalar sizning kibik. Tovush jinguvchilari 3-o'rin Ibragimova. Qo'l kurashi 3-o'rin, bo'lak bizning Pokrivali degan. Jili Pokrivali. Bu bizning tungmishi jilida rahatlanib porlashib chiqlarga.
İkinci o'rin Zagidullina, Divyos, Savyapa. İkinci o'rin Uçuk ikinci o'ringa jamoat Utuk sponsori. İpi Bariyev, İlyas Faritovичтан. Hem birinci o'rin Xayrullina, Turnayaz avuli. 2 bor. İpi G'aniyev, Ildar Faritovичтан. Termopost deganda. Bu kil qaynab tura turgan shaynigini bir qachon so'nmay. Shaylaringiz qaynar bo'lsin. Ganiyev Zo'r rahmat. Ildar Faritovичdan. Olqishlar jinguvchilarga. Kuchli olqishlar. Ha bizning endi Sevmedin mi unutmayız, erkeklerini sağlamayız. Avuldan çıkan bulsak da sonuçta Muhammed'i farklı hayvan. Hem o kırışlarını yaladı, onda bir keş konak sileyimiz. Mutabın her konakşı, avuldan kızları gidip uzaklayalım. Dövüşten de korkmayız, eski avul kızları. Unutayım sunamayız, avul yıldızları. Avul kılbok şahitler, kızların kurbanları. Şekerli de yerlerinde, avul kurbanları. Soyurunda soğabız, düşeninde şoğabız. Yüreğinde nerede, utanında yorabız. Derişten de bırakmayız, eski dal kızları. Unutayım suya bakar, avul yıldızları. Avul kül boş şahitler, kızların kurbanları. Şekerli de yerlerinde, avul kurbanları. Vahu vahu akbaran, vahu vahu akbaran, vahu vahu akbaran, vahu kızı akbaran, vahu vahu akbaran, vahu vahu akbaran, vahu vahu akbaran, vahu vahu vahu. Öldür yigitler yarıydı, şiber avul kızlarım. Saklap yaklap yeşerişim, jildeki yıldızlarım. Kumda karış bulsun her şan, avul yigit kızları. Hırla bakıp kınadırsın, vatanın avulları. Tabiye kızlar bu gelir, verişten de korkmayız, eski dal kızları. Unutayım suna bakay, avul yıldızları. Avul gül bok şahitler, kızların kurbanları. Şekerli de yerlerinde, avul kurbanları. Verişten de bırakmayız, eski dal kızları. Eski dal kızları, eski dal kızları. Hatta bu kadar gele gitti. Vahu vahu akbaran, vahu vahu akbaran, vahu vahu akbaran, vahu vahu vahu. Vahu vahu akbaran, vahu vahu akbaran, vahu vahu akbaran, vahu vahu vahu. Hayvan, kılgan, kırış bizim Tatar halkının büyük yigitleri, kızları yaşıyor. Şuna göre dostlar, aydagız bir-birimizge şadlık ilaşıp, dağı bir kat derrel kışkırıp kutlam alayım Ali Şahmat kıllarına. Bu bir zaman peşimde köngülleydir. Mine bizim Hindistan'dan yigitlerimiz gelip bastı, söz bizden. bu bizning tortishchi yigitlarimiz, bolalar deb aytiladi. Bolalar o'sha Giniyatullin İlyas birinchi o'rin. Bizning bilan shunday bo'lak-bo'laklana sponsorida Qorabog'lik hali bizning sponsori Zakirov Robert Kamilovich. Olqishlar bitirib yuboramiz bizning yigitlarni. Karabayev Amid Garafiyeva Rozadan bo'lgan bo'lak-bo'laklana bizning yigitimiz. Kuchli olqishlar Mingazov Murat Turkashidan Respublika kurash prizeri ham
Shayxmetov Ayn Ayni sahnani ham sizni beramiz. Liliya Mullagaliyeva Himadiyevaga mening yiroq tug'anim. Mana men tug'an topdim, qarasizlar shundan. İptaşım benim, bundan yiroq tug'il. İskoshim deydiram, Sabon to'shiridan boshqa qilamiz. Salike, Faxri. O'zgan yilgi Sabon to'ylari uchun maxsus yozgan jirim sizga da olib keldim aytasiz. Bitta jirnoqda ko'ngildashimiz, ketdik birgalikda. Sabon to'shirlari. Jirnoq, ayrıca jirnoq sizlardan. Rahim etiniz. Dünya yaşayanı yazılışa şular bitti. Beğeniydik bir yoluydu, sabah uyları jitti. Sabah yaratmaz, seni kısmet eyleme. Başarısılar yıldılar, güneşi düzeltemiz. Yanaşada atlar şava, kız esiri seni yaratmaz, seni kısmet eyleme. Şuna güzeli, hak birge, kara kutsikli yigitler bilen. Balaşağlar tavuşu bütün dünyanı kume. Jırşılarının jırlavından kumelerge deptula. Saban duy, sinde jeynin var yeme. Sağını kötü balamız, bizleri sine yaratamaz. Sindi hizmet beyreme. Milli beyrendirler gitsin. Hikmet hizmet duyur. Halkımızın gururu, simalı savan duyur. Savan duy, sinde jeynin var yeme. Sağını kötü balamız, bizi sine yaratamız. Sindi hizmet beyreme. Savan duy, sinde jeynin var yeme. Sağını kötü balamız, bizi sine yaratamız. Sindi hizmet beyreme. Sağını kötü balamız, bizi sine yaratamız. Sindi hizmet beyreme. Sindi hizmet beyreme. Savan duy, savan duy. Selamet kılınız. Şunday matır kim bilen gitti Allah sizlere. Eyran bilen sizler. Tataristanning atqazangan artist Habibullin Aydar, Shagaviyev Samat, Salikov Arturlarini mening yanıma chaqirib haydag'iz. Kurasha bilgach, bo'laklarini ola bilgan yigitlar g'urur bosib mening boshimga qo'yadi. Ayni yigitlar mening yanıma kelgan orada qabatdan sizlikda o'sha to'lg'a maydonda bizning o'yinlarimiz qizg'andan qizg'an bora. Şolay yok, elimle kol kurashi devam ediyor, kol kurashida final bo'la keladi. Qizlarni chaqiramiz biz Qopshiq sug'ishini agarda sizga yangi Aydar 3-o'rindaga haydagiz. Qaya bizning Aydar. Bu maydonlarga shart 2 ball. bu bizning kurashchi yigitlarimiz ekan. Eng botir, eng yosh kurashchilarimiz bular bizning. Biz bularni endi kelasi yilga zo'rroq Yotti. kategoriyada ko'rilgan. 12 yoshga qadar kurashuvchilar, jenguvchilar bu. Endi bizning mana kilamda ko'rasizmi, endi shug'ullanganlari ko'rinib turgan yigitlar. Bil olisha 5-o'rinda jenguvchi bo'lgan Habibullin Aydarni chaqiramiz. Shusha piyedestal yanına Aydar Rahim idayagini siligini kutamiz. Aydar Habibullin 12 yoshga qadar. 5-o'rin Esa ko'pchilar maydonga Rishod foydasini. Mana shu shunday toba bilan bu tobadan qish bo'yi oshib kelasi yilga endi birinchi o'ringa, birinchi piyedestalning mana bu bosqichini minirga Shaxsiy ishmakar Aminovdan. Aminov Marcel Axatovichdan, ikkinchi o'rinda bizning ikkinchi o'rinda Shagaviyev Samat. Shagaviyev Samat mana shu shunday
Посуда наборы bilan bo'laklana, ul bizning Bengazov Murod azalana turar. sponsori Tamiryan Sergey Gigamovich. Kuchli olqishlar. Ham birinchi o'rinda bizning Salixov Artur bilan shunday velosiped bilan bo'laklana. Oho! Birinchi o'rin. Qarag'izal nindi bo'laklar. Oqma olqishlar yigitlarimizga. Shishma kibiti. Ay nindi zotli bo'laklar. Haydagiz olqishlaylik yigitlarimizni 12 yoshga qadargi kurashchilar arasida birinchi ishlikni olgan yigitlarimiz. Endi bu yigitlarni biz kelasi yilga zo'rroq kategoriyalarda ko'rishga umidlanamiz. So'mbolay bo'lg'ashini bunday bo'laklarni ko'rgach, hozir kelasi yilga butunisi kurashga chiqashadi. Bengazov Murod bir Uchinchi o'rinda Hidyatov isming Hidyatov Olmos. Uchinchi o'rin bo'laklandi bizning bilan shunday o'tsuq bilan Zao Gazprom Transgaz Kazan kompaniyasidan. Ikkinchi o'rinda mana shunday bo'lak bilan bo'laklana bizning Faxriyev Salikeyev Vitaliy Vafina Go'zal Radiyevna mana shunday bo'lak bilan ham birinchi o'rin Faxriyev Lenar Yarullin Rafik Yarulovichdan mana shunday 5-1. Birinchi o'ringa mana Ibadullo Rishad foydasi. elektricheskiy shlifovalli mashina. No, bunday yigitlarga elektrga tutashtirmasang da bo'laydi u. Bilaklarini Maylamay. qo'l bilangina shlifo etadi. Rahmat, aydagiz olqishlaylik yigitlarni. Молодцы yigitlar. Kurslar. Endi ko'rishib, oralashib, qaytib ketadigan bayram bu. Shunga ko'ra shu bayramni motor etib birga. Yo'ron so'zlari Oydar Timurboyev kuyi Xalqim meni. Bayram bilan Ho'jasiz yerda ilda Sinalla bir etmasin Osh yotasin bo'sha yonda Irmising va ketmising Osh yotasin bo'sha yonda Irmising va ketmising Xalqim menim Xalqim menim Xalqim menim Xalqim menim Ovozliqlab jigilgansin Sen bir otmasang So'qlarda qotmisan sen Sozliqlarda botmisan So'qlarda qotmisan sen Sozliqlarda botmisan Xalqim menim Xalqim menim Xalqim menim Xalqim menim Ovqlanib bitgan ilda Sinalla bir bitmisan Satıp da qarıylar Tek sen hamon bitmisan Satıp da qarıylar Tek sen hamon bitmisan Xalqim menim Xalqim menim Xalqim menim Xalqim menim Untulgan bulasın Sinellerdir koşmasın Kardeşlerin kupten aşağı Esin niye aşmışsın Kardeşlerin kupten aşağı Esin niye aşmışsın Xalqim menim Xalqim menim
halkım minem, halkım minem. Rahmat. Zo'r rahmat do'stlar. Rahmat, bayramimiz davom etdi. Endi bizning qalbimiz G'ubaydullil Anis bizning 3-o'rinni yovlagan yigitimiz kurashda. 2-o'rin Gulamov Ismoil ham 1-o'rin Muhammadiyev Artur yovlagan yigitimizga kurashda. 2-o'rinni yovlagan yigitimizga bizning Bulak velosiped. Shimali qo'rq men ko'rmayman. Robert Kamilovichdan o Migro Shoyoq 2-o'rinni yovlagan yigitimizga velosiped ham 1-o'rinni yovlagan yigitimizga Skarasnoy velosiped Shoyoq Robert Kamilovichdan. Rahmat ig'anachilarimizga, rahmat kurashchilarimizga, shoyoq bizning 4-5-o'rinni yovlagan yigitlarimizda bo'laksiz qolmadi. Robert Kayev, Ramil. Olqishlik. Mana bo'laklar bizning ig'anachilarimizdan. Bunda bizning oy tamli etib shulmak pishirga 1-o'ringa bizning Polisos ham 3-o'ringa ko'rinmay narsa ekani. Razmeri siniki bo'larga tegish, to'g'ri kelgan. Takivlisizmi? Молодец. Ham 2-o'rin bizning bu shoyoq Robert Kamilovichdan tennisni raketkaymi? Professional tennis raketkasi. Rahmat yigitlar. Hayda biz olqishlaymiz, olqishlaymiz. Yigitlar rahmat. 17 yoshga qadar yoshlar orasida birinchi Benim zor ölüşlerin kırptılar. Ben bir girekte bugün motor ittirip uzdurdular bizim komissiya işçileri. Olağaç, min rahmet, kıymetli avuldaşlar. Bana indi bizim bugünkü Tatarustan'ın Saban toyumuzun mizgilleri gelip gitti. Her bayram bugün şun halı motor tiz uzdul. Siz mi de kaldık. Bana bugün sıkınca abratlı bizim Batırga, Mегizlerin altınga buyalgan sponsorumuz Marcel Nailevich Badamşin bilagi bu indi ol 10 yıllap paydarat berip bara. Bugün Batırımız yanına basıp etesim kile. Birgine kişiге de, birgine dostlarga da, birgine sportsmenler de birisi de ete olmay, işte bizden kiraş dürüst bulmadı, ili bizden kiraş işte yolgış buldu. Bana altında basıp tıra, Pehlivan gibi jigit. Akazı tırmış şulay. Mimine şu şoğlar oldu, bu bitiraş jigiti, Yarullin Azat Samatovich. Şular oldu 9 yıl işlegen prezident kalkız bulup, men gitkaş tuğan indi ol. Onun atisi, onun abileri bek akıllı jigitler. Şuna göre tırmışta nişik terbiyelenirsin, şulay bulasın. Bugün men uylamaganda mine şu bitiraş avulundan kelip, bu Sabantoyda atar dep. Ol özüne bir türlü köngülden mizgil. Avul jigitlerine aytasım kile. Sportna azrak kishga, ko'yrak kerak kishilarga ham yangidan motor kirib kirishga. Hurmatli do'stlar, sizning ismdan tabrik etam. Bugungi 2018-yilning Sabantoy Batir'in Yarullin Azat Samatovichna ham Qulshabi Palag'isda ham Ongataka ham mana shu motor xolodilnik. Bu bizning barsida sponsorlar. Enim senga o'ngishlar kelajakda shular qo'yag'ina barsangda motor o'tirib kirashib, kishini shodlantirib, o'zing isen bo'lib, kishini shodlantirib yashashingni tilaymiz. O'ngishlar senga, rahmat senga. Пожалуйста, olqishib ko'tar. Sabantoyning eng to'lqinlantirish momenti shamogat. Aytamiz, kuchli olqishlar bilan zotiy g'alabasini Dimyoz Sabantoy 2018 Batiri. Kuchli olqishlar Yarullin Azatga. Dimyoz Sabantoy 2018 Batiri. Ham shulay o'qib shunday. Bek motor, o'zi xatli xolodilnik bilan bo'laklana. Bu da bo'lsa bizning agrotexnologiya Shayxuddinov Javdat Firqadovich tarafidan bizning Sabantoyga berilgan bo'laklarining eng zotlisi. Shunda dünya şimdi tüverek, ne şu tüverek şimdi. Rahmetlimiz Xudayga şulay deydi. Şu saytır motor kırmış işin.
Jillerisi humayla Bu bəxtli qırmışlama Rəhmətli xudayla Bu bəxtli qırmışlama Rəhmətli mən xudayla Əydəki səni birgələşsin La 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 Rahmet, bəxtli bulun, birgə bulun. Elimizde 75 kilogramdan ağırrak Kireççilerimiz arasında jinguşiler hamanda intriga bulup kaldı. Şolay bit sizin için. Hem olarını şakırabız indi bizden piyedestal yanına. Rahim etiniz yigitler 75 kilogram ağırlıktan yukarırak ölçemde jinguşilerimiz. Haydagız yigitler kızırak, kıyırak bizning yanına rahim etiniz. İkinci orunda bizning Garipov İlşat Qarakul avlidan. Cemaat eydəgizəli alqışlayıq. İkinci orunda bizning Habibullin Marat Dibiyaz avlidan. Nıqırak alqışlar dostlar. Buletler sallı, birsinden birisi kıymetler, gün turuşta kirekliler. Birinci sorunla Apsayt ve hali bir defa bir arkadaşlar. Bu böyle Zamaliyev Ruslan Samatovич'tan televizör. Birinci sorunla Bazotka. İkinci sorunla İkinci orunga Habibullin Marat Dibiyaz'dan. Mana şu şimdi Büyük Dağ Süt Zavodu tarafından verilgen büyük motor bu indi gaz plitesi ekan janobat. Gaz plitesi. Hem üçüncü orunga mana şu şimdi multivarka Zilfat motorlar aytadilar. Lekin Zilfat shekilli aytib bo'lsa multivarka. Multivarka bizning Dibiyaz maktabi tarafından bo'lak etib berildi. Kuchli alqishlar bizning yigitlarimizga. Молодцы. Birsinden birisi, şunday güçlü, batır yigitler. Hem şun məqnəsində kilesi yıllarda da Sabban günü dərrəv əli kurəşlərinin öz qullarında tutuşu yigitlərimiz. İstəlikə bir foto. Endi piyedestalını bizning yigitlarimiz, qizlarimiz için ozod etdi. Hem piyedestalga chaqirilgan bizning tayoq tortishu disiplinasida, tayoq tortishu yarışında jinguvchi qizlarimiz. Rahim etiniz qizlar. Sabah günün şun məqnəsində eng ko'ngilli mezgillari bo'laklar. Üçüncü orunda bizning Abdurahmanova Gülsine. Saniye Filmler Faridovich tarafından bo'lak etilgan mana shu shunday Masuda aboroti bilan bo'laklana. İkinci orunda bizning Hayrullina Gulchechak. Mana shu shunday sulay yo'q. Birinchi nabordir endi bu, evet. Mana shu shunday bek motor nabor bilan bo'laklana. Birinchi o'rin için mana shu shunday. Bu narsa bu. Pufik bu, evet. Puf. O'tirib turish uchun. O'tirib damlaytirib shay ishlatirgan. Ey. Bagarkina Katya, dürüst aytaman. Varankina Katya, dürüst aytmadim tugul, tigilar dürüst yozmagan. Bo'laklana birinchi o'rin. Qizlarga kuchli olqishlar jamaat. Bo'laklaular bittimi do'stlar? Sırtımız devam etti. Sizden ko'rib turasiz. Liliya Mulag'aliyeva Sirtira jurlarga. Liliya jurlagan arada benim yonga chaqiram şangıda yürüyüşlerini. Bizden endi Dibiyazda. Rahim etiniz, şangıda yürüyüşlerden başlayız endi. 4 bola kerakdi birinchi qatnashuvga. Hem shulay bizning mana bolalar arasında hem erlar arasında tayoq tortishuv bora. Rahim etiniz. Siz
Şu piyedestalda o'zingizning loyiqli o'rinlaringizni olibsiz. Bizning 3-chi o'rinda jinguvchi bo'lib qoldi. Shaymardanov Hayrat 3-chi o'rin. Bu endi bizning tayoq tortishuv bo'yicha jinguvchilarimiz. 2-chi o'rinda Hasan Shin Ildar mana shunday ventilyator bilan Zalaliyev Niyaz Nagimovich tarafidan bo'ladigan shunday ventilyator bilan bo'laklanadi. Hammamizda ko'rib turasiz bizning nomida qizlar shong'ida yerilar shulaylik. Yig'ilib da ketalar. Endi sahnamiz turunda qabatdan o'zining shunday qonaqshal bo'lgan, talantli o'g'on xalqi bilan ayrilib turdi. O'tgandan biz bitin shu omlashib o'tib beramiz. Qaytib beramiz orshag'ayni, men o'zimning ovlim yiroq turganda erimman. Shunga ko'ra qatiblarni deysizmi, quymalarni deysizmi? Abzarlarni deysizmi? Bütün narsasi tartibda. Biyisi kelsa biydi, yig'lasa kelsa yig'ladi. Sabonqi yilga birgina ko'tarilib bo'lmasin. Yana tog' 365 kun bor kelasi sanahat. Shunga ko'ra ketdik davon. Hey! Yaştan nurlar oynatıp şoluklar yarda kalan sandım başını baydırman iyide sevmesigen yarıma digen değmene sevme kurban İşte şu yarım kaldı yırakta şakırlar başına kadar sinden aldım bu melensi ağlarına sandım ağlarına başını kaydırman ille sevmesi yapar diyen değirlere sevme Kulaş gibi, kutrekken ıskabalar gibi bir nefesinden arasında. Stop! Başını koydurman ille sevmesigen yarıma diyen değmene sevme duvarlarıma sonum oğlanı başını koydurman ille sevmesigen yarıma diyen değmene sevme duvarlarıma sevmesigen yarıma diyen değmene sevme duvarlarıma sevme Tataristan'dan ot kazangan artist bulamazsam çaykalar Şoy kala sularınız, oy suyu
Taştır sorma bizne bir kulaklık güzelim Uva taşlar Hayır hayırsın O akışlarda birge birge Bezlige varırsın Bir kulaklık güzelim Yüzününe güzelim Bir kulaklık güzelim Silsin sözüne güzelim İzmir baba Eline bakma uçamayın Ali Zeynep Sultan Fikri Ahmet'ta gideler gideler yanına Yağmur karışır bu yaşlar dolandım Savaştan ergen canıma Yağmur karışır bu yaşlar dolandım Savaştan ergen canıma Canım sularda Dikkaş gibi Param şişmelerine sularına Eyle ilke alıp param şişmelerine sularına Şişmelerine sularına Şişmelerine bunlarına Vay şanlı sularına Şişmelerine bunlarına O an koşanın kırpının bir şeyin ömürden O an koşanın kırpının bir şeyin ömürden Bir sularına bizden kısmıyım gösterme Vay şanlı sularına Şişmelerine bunlarına Vay şanlı sularına Şişmelerine bunlarına Vay şanlı sularına Su şişmelerine bunlarına Liliya Mullar Alieva, Diva Diva. Ha bizni kamramında biz sizin bileklerin kitip tura. Bu bizning xotin qizlar orasida oyoq tortishimiz. Риски жоқ қылып ал. Ейді маған. Карабаев, третье место. Второе место, первое место. Hazır. Birinchi o'rinda bizning Hasansin Rail mana shunday bek motor to'p bilan bo'lagida Zakirov Robert Kamilovich tarafidan berilgan. İkinci o'rinda bizning mana shunday bek motor bu endi shulay nabor nindidir evet. Ganiyev Ildar Faridovich bo'lak etgan bo'lak bilan bo'laklana ham mana shunday bek motor mindar bilan bo'laklana bizning Karabayev Ramil 3-chi o'rin. Kuchli olqishlar jamoat bizning eng botir shunday yigitlarimizga. Sabahın to'ylari bilan sizni hurmatli yo'ldoshlar, yaqtoshlar. Şatmay qarana Qaygılar, hasretler belende Üzergen vakıttır arını Suyuna şilleri yanaşar Gönülde şatlıklar babına Zarlanmay kalbimiz dünyaya Şatlansan şatlıklar tabına Suyuna şilleri yanaşar Şatlıklar babına Zarlanmay kalbimiz dünyaya Şatlansan şatlıklar tabına
Şartlanık şartlıqны Үзитіп Дүнияға сабайдай Соқланык Юқына қайғыға Қайғырып Кемсініп яшәудән Сақланык Сағышны Сармай сарыға Қайғыға шатмай қарана Қайғылар Қасіретлер Біләнді Үзәргә вақыттыр араны Сүйініш илләре Янышар Күңелдә шатлыклар қабына Зарланмыйк әлі біз дүнияға Шатлансаң шатлыклар табына Сүйініш илләре Янышар Күңелдә шатлыклар қабына Зарланмыйк әлі біз дүнияға Шатлансаң шатлыклар табына Сүйініш илләре янышар Күңелдә шатлыклар табына Зарланмыйк әлі біз дүнияға Шатлансаң шатлыклар табына Сүйініш илләре янышар Күңелдә шатлыклар табына Зарланмыйк әлі біз дүнияға Шатлансаң шатлыклар табына Ландыш Хусайнова. Bizning endi majlisimiz tugul endi bayramimiz olg'a taба bek ko'ngilligina mana shulay davom etadi. Motor jurlar bilan hali biyuchilar bular biyukilari qo'yirmiz Alloh bersa shulay bek. Endi bilan hali shu Landish jurlagan arada men endi bunda bizning artistlarimiz yonına kelgan endi bir opa keldida bek o'shadi bizga deb bek yaratamiz sizning olib boruvni shu xilli motor olib borasiz. Shu xilli kiyimlaringizda motor har vaqt yaratamiz sizni. Dip siladi. Endi men quvonib bosib turdim-da bu oxirdan ayta. Biz har vaqt yaratib qaraymiz, o'zingiz deybat, bosh vatqish topshirig'ingizni deybat degan ayta. Endi bosh vatqish topshirig'ini olib borishcha Zilfat endi o'qiydir shunday yeri, shoyib tanga endi rahmatni o'zi ne borib aytirsiz. Biz endi menim rahmatni aytasim kela bizning sponsorlarimizga, bizning shu Savan to'yin mana shulay motor shunday mashtobli etib uyushtirishga yordam etgan sponsorlarimiz Ahmetova Venera Nail qizina, Badamshin Marcel Nail o'g'lina, Zakirov Robert Kamilovichga, G'ataullin Ilshad G'abdil Samatovichga, Agrotexnologiya uyushmasi direktori Shayxiddinov Javdat Firqat o'g'lina, Buyuklovsit zavodi direktori Ahmedov Almas Hanifovichga, Zaripov Marat Xatipovich, Latipov Linar Ismagilovich, Ahmadullin Almas Ildarovich, Hakimullin Rifat Rinatovich, Aminov Marcel Axatovich, Bariyev İlyas Faritovich, Damiryan Sergey Gigamovich, Zalaliyev Niyaz Nagimovich, Yarullin Ramil Rafikovich, Garipova Klara Kamilovna, Bulatova Aygul Fidarisovna, Ganiyev Ildar Faritovich, Mebel kibiti, Zigangarayev Farid Minninayilovich, Chechaklar kibiti, Sabirova Rizida, Garafiyeva Roza, Gataullina Ilmira, Nizamova Giliya Asqatovna, Likud Turnova Kseniya Evgeniyevna, Smешные цены kibiti, Vafina Guzel Radiyevna, Dibiyas avuli masjidi, Dibiyas bolnitsasi, Dibiyas o'rta maktabi, Gilchachak bolalar bog'chasi, Dibiyas Tirnoyoz avuli xalqi, hamda tatli kibitlar shu kibitlarini zo'r rahmatimni aytib, ular uchun maxsus bir jir bag'ishlaysam kela, rahim etib tinglagiz. Yolg'iz Shimir deb ataladi. Maxsus bizning sponsor.
bize çiçeklerin ülkeler. Yanlarından gitmesin Anjilleri uynat bize çiçeklerin ülkeler. Yalnız güzel günleri Yalnızlar mağarı Gittik kömür kurları Yanlarımdan gitmesin Eğer olsam kurere Anjiller uynat bize Çiçeklerin ülkeler. Yanlarımdan gitmesin Eğer bulsam kurerek Anjiller uynat bize Çiçeklerin ülkeler. Boyunda yalnızlar Boş hislerin sonradan Benim bugün ateş gelir Yaz ayların yaradan Yanlarından gitmesin Eğer bulsam kurerek Anjiller uynat bize Çiçeklerin ülkeler. Yanlarından gitmesin Eğer bulsam kurerek Anjiller uynat bize Çiçeklerin ülkeler. Yanlarından gitmesin Eğer bulsam kurerek Anjiller uynat bize Çiçeklerin ülkeler. Anjiller uynat bize Çiçeklerin ülkeler. Çiçeklerin ülkeler. Bek zo'r rahmat. Endi olqishlaringizni shin meni qarab turam. Bu yoqda kishi ko'proq qolgan. Evet. Artistlarimizni Rahmat, Dilshod Imomiyona. Rahmat bek zo'r shunlab turibdi. Ovlig'izda ko'rkam, o'zingizda ko'rkam. Shular o'pkalab qolmag'iz deb qo'y vaqtda aytam. Shunaqta motor bo'lib do'stiyashib, o'pkalashib bir qachonda agarda olay g'aytlar bo'lsa, bir-birimizga o'pkalama deb aytdik. Shunga bag'ishlangan irjang ajrimizni bular ketamiz, ketdik Muravil. Ana keyin Laysan Mahmudova yozgan tartibda qani sizlarni o'pkalashmagali. Birga bo'ling, birga bo'ling. Ketdikmi? Güneşke soluşursun, kuzu gittin yanına
Haydaymiz birgelep. Siz bu canlı bek yaxshi bilasiz. Olmag'achlari. Liliya Mo'g'aliyeva sizga tegadi. Bek rahmat. Ana shu sayr. Dünyanın kuşam, aytırsın meni şam, ortamdan şilhuvatı dalmay. Var benim şadlığım, hıyalım yıllarım, madurluk kaşabam tutamay. Jirde var muhabbet, jirde var zırsıyım, şurada yaşligim hıyalım. Yaratım olmasa, madurluk olmasa, olmaz bu kızına dünyada. Jirde var muhabbet, jirde var zırsıyım, şurada yaşligim hıyalım. Yaratım olmasa, madurluk olmasa, olmaz bu kızına dünyada.
Танып туймаслык төс булып чагыла күзләре. Җирдә бар мәхәббәт, җирдә бар зур сөю, шул дәшә яшьлегем хыялы. Ярату булмаса, матурлык тумаса, калмас бу кызыгы дөньяны. Җирдә бар мәхәббәт, 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 мәхәббәт. Яшәсен мәхәббәт, ярату. Яшәсен гүзәллек, яшәсен татлык, яшәсен мәхәббәт бу җирдә. Дөньяны яратып, якты нур таратып, йолдыздай балкый без гомергә. Җирдә бар мәхәббәт, җирдә бар зур сөю, шул дәшә яшьлегем хыялы. Ярату булмаса, матурлык тумаса, калмас бу кызыгы дөньяны. Җирдә бар мәхәббәт, җирдә бар зур сөю, шул дәшә яшьлегем хыялы. Ярату булмаса, матурлык тумаса, калмас бу кызыгы дөньяны. Ярату җирдә бар мәхәббәт зур сөю. Җирдә бар мәхәббәт зур сөю. Молодцы! Молодцы! Нишибез? Бейбезме? Тогда киттек ялгыз итмәм, Раил. Ялгызлыкта гомер кичерергә язмасын сезгә. Бары тик парлы, матур, тигез гомерләр телим һәр барчагызга да. Дебияс, Бильяс! Ямая икмешләр, да? Әйдәгез, җигезләр, чыгып китеп йөргә, обимас! Үзем дисәң китап булам, сан дисәң сазы булам. Сулым дисәң һавам булам, сөяр дигән сүзем булам. Саклыйм дисәң сәлем булам, сатмыйм дисәң дусым булам. Тыңлыйм дисәң күңелеңдә сайрый торган кош булам. Саклыйм дисәң сәлем булам, сатмыйм дисәң дусым булам. Тыңлыйм дисәң күңелеңдә сайрый торган кош булам. Излим дисәң дәва булам, күрмим дисәң күзем булам. Әҗәл килсә җаным сорап, бирер өчен җаным булам. Саклыйм дисәң сәлем булам, сатмыйм дисәң дусым булам. Тыңлыйм дисәң күңелеңдә сайрый торган кош булам. Кулларны күтәрдегезгә. Уңга, 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 уңга. Излим дисәң чәчәк булам, сөяр дисәң яр булам. Бер көнгә дә ялгыз йөдмәм, гомерлеккә бар булам. Саклыйм дисәң сәлем булам, сатмыйм дисәң дусым булам. Тыңлыйм дисәң күңелеңдә сайрый торган кош булам. Саклыйм дисәң сәлем булам, сатмыйм дисәң дусым булам. Тыңлыйм дисәң күңелеңдә сайрый торган кош
жили шушы вакытта. Яратам мен ахырдан жырларга. Ките алмыйша интегем инде мен шулай. Жырлыйбызбы тагын бирне? Давай тагын бирне. Кеттек, бақытлы булыгыз, сәламәт булыгыз. Матур балалар, акыллы, тәүфиклы балалар үстереп, исән миналарның киләчәгенә сөенеп, куанып яшәргә насыйп булсын. Искитмәле матур дәвиян заводыгызда сез килешәсезме? Молодцы, оештыручыларга, Венер Наиловнага безне шәхсән чакырган өчен артистларны туктап булалып кайтты. Рәхмәт ясын җитәкчеләргә, район җитәкчеләренә. Bir tal gürlesen, dövüyaz alma! Jırlıyımız bir gelin! Eğer siz bir yigit iken iş tutsun kulağınızdan kelgan qadariga qilag'iz birga hamagizdan tilakdan bo'lamiz baxtli bo'lamiz hamagizdan tilakdan bo'lamiz baxtli bo'lamiz. Aranızda zinhar işin bulmasın tuluguz. Matır bulsun, batır bulsun, kızınız bulunuz. Herkes sevilen dilekten olunuz. Bakıtlı bulunuz, bakıtlı bulunuz. Herkes sevilen dilekten olunuz. Bakıtlı bulunuz, bakıtlı bulunuz. Unutmasın enteylerini köşüdü bulunuz. Şadlıklarına mehabbete bakıp geldiniz. Herkes sevilen dilekten olunuz. Bakıtlı bulunuz, bakıtlı bulunuz. Herkes sevilen dilekten olunuz. Bakıtlı bulunuz, bakıtlı bulunuz. Gel işte tutun kulağız, kulağızdan kelgan qadariga qilag'iz